Und zanen devan demên dawiyê de gelek êriş diçin ser bargehên hêzên Amerîkî li Sûrî û li Rojavayê Kurdistanê çekdarên ku êriş dikin jî çekdarên ser bi Îranê vene. Amerîkî dibêjin. Amerîka heta niha bi awayekî ciddî bersiva wan êrişên çekdaran nedaye. Pentagon ji vê helwesta koşka spî nerazî ye. Yani Pentagon dibêje bersiva Amerîka li hemberî wan çekdarên ser bi Îranê ve ne bersiveke ciddiye lawas e. Rojnameya Amerîkî Washington Post li ser zimanê hinek berpirsên Pentagonê Wezareta Berevaniya Amerîka dibêje ew ji siyaseta koşka spî li hemberî grûpên çekdar ên ser bi Îranê ve ku li Sûriyê dimînin û êrişî Amerîkyan dikin nerazî ye. Pentagon dixwaze helwesteke tundtir ya Amerîkî li hemberî wan grûpan hebe. Pentagonê heta niha tenê sê caran êrişên ezmanî li dijî bargehên wan çekdaran li Sûriyê pêk aniye. Lê çekdaran 61 caran êrişî hêzên Amerîkî kirine. Di wan êrişan da jî bi kêmanî 6 serbazên Amerîkî birîndar bûne. Sinan Tunçdemir peyamnêrê me ji New Yorkê li gel min e. Sinan tu bi xêr hatî. من بحثا ناکوکیان دنابرا وزارت برافانی پنتاگون و کوشکا سپیده دکر پنتاگون چجه کوشکا سپید خوازه سینا بله دم باش بخوین جباجار نیویورکی وکی گوته زنین دوان روزان دا و ایریشی اندسر بارگهین آمریکای لسوری و لعراقی هر روز اما بجه هر روز در روزه و آمریکای ده جبر کو او ایریشانه هر رو بردوام دکن به تایبتی شر غزه ور و قد نبش 6 جاری زیاده تر ایریش چونه لسر بارگهین آمریکایی بگومان جبر کو او ایریشانه بردوام دکن او جده به سده ماهن دنگ جدا لآمریکایی به تایبتی جی نابرا پایتخت آمریکای واشنگتنی پنتاگونی و هر وها هن گروبین تینک تانکین آمریکایی جی دوام مثلا دنابر خدا گوتو بیش دکن نها مثلا اول لسر واشنگتن پستی نوچک درکت مروه کی کو ناوی خو ندایه لبلی مروه کی آستا بلندا ل پنتاگونی کاردک خبات که گوتیه کو ایریشن برسوین آمریکا کو ده گروبین کو ایران پشکلی ده وان تری نکه کو بلا او گروبان و ایران جوان ایریشانا دور بسکنن او ایریشن نون نکن جبر کو اف برسوانا گلکی لوازن اوی دبیجن دبی امریکا بهستر دبی برسوا وان ایریشان بده کو بلا جاره کنی او ایریشانا نه اینکرن ده همبر بارگهین امریکایی لید آلیدن داجی کوشکا سپی اوی دبیجه کو مترسیک هی کو شهر بلا بر روجلاتا ناوین به تایبتی جبر سدما شهر غزه او حزکین کو با اوه کی کنترلی برسوا وان گروبان بدن جبر کو حزناکین کو بلا لوی دری تانسیون زیده به او شرجی بلا به تشتکی تایبته کو برسوین آمریکای هر تن سوریه هاتن کرن سه جرا برسوین وان گروباندان او لگور آگاهی انجی هفت کسین جوان گروبان هاتنه کشتن لی عراقی تو برسو هینا هاتیه داین جبر کو کوشکا سپی اوی دبیجی ام حزنکن کو بلا شهر هم بلا به هم تانسیون زیده به جبو پیش روجی لید آلی دین داجی هن گروبین تینک تانک شی اوی دبیجن دو داری اف مسئله خبردان دبیجن کو بلکی ددمک کورتا برسو آمریکایی ام بیجن ایریشین دسر بارگهین آمریکای قط نکه لید دمک دریجا بگومان و انجامی بده جبر وی اکو دبیجن بلا زیادتر امروزن حوجداری وقت هست روزین پیشامه و بگومان انجام بده لین مسئله اوه کنها بردف که پنتاگون جوید بشه بردف که پنتاگونی گوت کو بایدن بخواه با آوه که زلال گوتیه کو چه حوجمه اوه بکن لی yani ام بیشن برتف کی پنتاگون اوید بیشه لی هن کسین کو لورد خبرتن ناوی خونه دانه تشتکی دنی بیشن لی اوجی تشتکی دیاره کو دناو پارتیان داجی جداتی هیا علیه کی دا کمار پاریز نه علیه کی دموکرات نه کمار پاریز اوید بیشن سناتور کی کمار پاریز دو اف گوت کو ل روجلاتا ناوین بگومان هیزن آمریکایی زیده بونه و هر وها جبو پاراستنی جی مزیدتر چک شاندن لوی داری لی دبکو او درونین کو ایریشین بارگهین آمریکایی دکن روژه کی سبی و دوست به
لشکر او پرسونل که آمریکایی بکوشه وی دمی و جواب به جبر وی کو دبیجن کو ام نبیجن برا راست بی ایران رام بکنن شرکی لبلی دبی برا برسوه که وسواره داین کو برا ایران جل کدن اوی و ام بجن پشکری ندوان ایریشان جبر وی کو دنگین جدا دوان روشان دا روجا و آمریکایی ده لی وقت مگوت روجین پیشیامه دبی کو ام به زلالتر ببینن دبخین گلک سپاس سینان تونشتمر سپاس بو وزاریاری انتاج نویرکی